Hai menaze ibeting chua ilungta pen menen Mike Pege zikrusna rimai gumara sam news kaderin sa Chuna Times biagane pungwangara dalei Tousem subdivision long regulation na mabo Tousem area student organization TASO ne deputy commissioner Tamanglong district dage rope bilisi ge nalang besampo rakchicha kaize Tousem subdivision lunge bambe na maramze ningching la ka tailebe pohozia education sector ke kanang marame rangya kaize age phemangza akada bambiagane kadet wang regulate zarangai dalei Tamanglong Deputy Commissioner Kusarit Kigurzi Deputy Tousem Area Student Organization TASO ne rope bilisi ge rangya kaize nzetse Kastubar Gandhi Valika Vidyalaya KGBB Newman Diuga bambe lemugulisi kiya ka tebe ko rame gaza bambe sungai dulo zarangai dalei TASO ne saja Kastubar Gandhi Valika Vidyalaya KGBB lesiki do chubegene chuze chonaria ka changle sikiya ka tebe ko sangmak che lesina madu machira kanang barame ka tebe pansang singbe quality education gaza bam delei ai bezigene Tousem longria gu lesina me bone kusarit ki gur ze deputy commissioner dage jetse lesiki lui ibege ta to kyurang zigene ai mere me te figure arangai delei zai Tousem area student organization TASO ne deputy commissioner Tamanglong district dage rangai siraize Tousem subdivision ge Iklavia model residential school telechu rangai be nakarya ka chang ki de chumak che bam bezigene palamsi mega ne lezen ning ting ge gai delei Tousem subdivision long regulation babo TASO ne saje Iklavia model residential school telechura kanang bele sirame dogai be nu ne zogai be zai no objection certificate Tousem kologu ka sakra madagne lupet luze na karya ka chang lesiki ta to chumakse kate zebe zegne Tousem long rega bam bele sikirame dichu to su bedege misonga wangchang lakse bam ridlei je sale Tousem area student organization TASO na rangchi chakaize aipo doirme kusarit kyurze depu deputy commissioner Tamanglong ne chekyu ze keting kumchang na jang kamatai kumlungge tatoga maktina Tousem pedena ramene sokri du punira tabetulia kaize national highway fu hindi rame katale na ka nambe zai Tousem longria longge manipur sokri ne tatoy zobam leine kanam khamgulai je sale zai ai berame katanang bepe makpesoge kusarit ki gurze depu bameki deputy commissioner office ne kanang benai pathodi berame tatoy loze TASO na rangai dalei Tousem area student organization TASO na saje punine numtoy le Tamanglong deputy commissioner ne pezet menai pedena mahange halung gyutsa tatoy razoga be koloza tatoy gai legu leize salei Zeme Council Assam ne ngei tu buibe pezet me gu leaders me namgu ka sakrang me kachi ka ngau me rahang le me zai pezet mahanga lung te zeba me te mena da ga pathodi be sam pe chi gai zala muilei ai ze wang rabetini ka ka pe kyu zin kan ngeu kam mai ge Zeme Council Assam gu general meeting lodi haraka culture club ke ne ting chokun ta cricket hi ge pathodi be sam he biwang sam gu lei ze salei Sida ze Zeme Council Assam go office bearer na executive member mathai me zai logo secretary me leine Zeme Student Union Assam go president secretary Zeme Pui Bodi president secretary Zeme Literature Society Assam go president secretary executive member EM9 member of Autonomous Council MAC zai senior leader Zeme Civil Society I'm a boleine Zeme Council Assam go general meeting ke wangmak dola pe makche wangai kham rang kem gai delei zai Zeme Council Assam ne saja pating kumha kalaki ge rangkang haket che hobe Zeme Council Assam go annual general meeting pathodi besam sam habi wang bihige pungwang kham gara deleize anui Zeme term na da ga rang ba ga delei National Socialist Council of Nagaland NSCN-IM ne jimai ke pege zikrus rong ba mai ke rangchi chakaize National Investigation Agency NIA ne NSCN-IM du ka siandam gaize kimezet gohnam baikyang na People Liberation Army PLA Indian Sokri do kumto rakadal ma bodu ngagai leize sabe madu kapling ba samak leize puka garai de lei NSCN-IM na saze NIA gu report jezu mobe praksha banaisha ne barak leize ka chewzai Indian Sokri ne agumbe punirege tatoy kyu zumbe punichu kapling makpe zai miramek lege kasiandam gan sui zabam de lei jek chewlei NSCN-IM ne saze nai ka ke Myanmar dege ka kapge punia ka zoga mag lei zai NSCN-IM ne saze Indian Sokri ne punui bodua mayotik ke bamra phe mag lei je salei zai NSCN-IM ne Indian Sokri du kasiandam gaize Kuki National Army KNA Burma dung hange reim romi songa pe pet kaize kimezet gohnam baikyang nadu gira reim romi songa pe jabam de lei zai Indian Security Forces ramne Kuki spy meramdu Manipur dege ne Myanmar de language kime bodu gira hang ta to jabam de lei je NSCN-IM ne Indian Sokri spaido kasiandam gaize Manipur nai Myanmar de ramrai ka ke bambe kulu namli nai wangli kulu ka ke tenri raphumak se anui na ka pde na rame tingna mi puin sang na nang be moro rame lutolak se hre zela lei je ke chulei
India pe ngit point thabage visited pe Sunil Chetri ne to mena sogen dulia gaize kdei reide digu ngit point thabe international football gan en TASO godele je sale marasam pomene saja Sunil Chetri ne kdei reide digu ngit point thabe international football gan TASO gara beze India FIFA World Cup qualifier match chewke je srok mage India de nai kuwa de ka ke ngit point thasam kai luze ngit point TASO godele je sale Indian national football team captain Sunil Chetri ne apo samze interview mena da ke pichiga beze imi bangai lube video social media ge ka ke ga dele Meghalaya degu police pepe director general of police DGP meti makse patabam gneten sokara pepe LR Bisnoy na Meghalaya high court hatu ki ge makem rang ru pebele sige rogaize police sabe patabam gneten sogani pe suspended officer Gabriel K Langrai na perege FIR kai gabe lutona rahang tu ki ge ke mongdele suspended police officer Gabriel K Langrai na Meghalaya degu police pepe DGP LR Bisnoy rege FIR kai gabe ze sokrine telung ra pebe DGP gari sadan gu registration plate tun sialu ze rosi gabe de nai ringkang tim sa gabe de misong ga ta gabe bamsi ta di bezigene FIR kai gai dele Meghalaya degu police pepe director general of police LR Bisnoy na Meghalaya high court tu ki ge rangai ze aipo FIR parege ka gabe mado du ka pling mega lei jai police sa ba pata bam gene ten so ga ni pe langrai du le de ga bezigene prata ze agum bata te gulei ze tu ki ge sale Pacific sungkling hiage lungme France de New Caledonia ge naika ke pedaina ramene hasugene kadete bedege siante belu tuluze techi churaira election reform degene pedaina ramene sokridu panira taze chapse tu begene ma pathong ma pagene rensi ze tu kan sebe petche police be hangket nai police minang chumdu te chet lube change ka sebe pe juma rahang zegene state of emergency zen du pet kaidele New Caledonia namdi ze Australia de go namik penbia Pacific sungkling ge kamge bambe namdi de lei marasam pomene saze hanai ka ka pedaina ramene sokri du punira taze telia ka begene inchi chine to kalebe pepeze France de go history ge selang be de lei je ka chele France de go sokri kle ge samsa be pui government spokesperson Priska thene bofne danai ke pe ge zi kriminge summa ge de mina do kem gaize ma pa thong pa gene renchi je to kan sia je pepe bamrame ten sokara hang political dialogue de dambem fuigine tatoy khleze bodi mera manai kadui bege sam hebi bege sale New Caledonia namdi gu capital Nomia ge France sokrine state of emergency du pet ka bihize danai ke pe ke zikreming su miting cho kunta menge gene chuze tingnai mi pui kre ku naga chang te ke gu leje sale Washington Post ne marasam pogai ze state of emergency du pet ka bize sokrine pedaina ra me hindi to pang bize gene ku saret ki gu reze te pe hange reze tibe pe ga ze pedaina ra me ten rui ra khambe nai pedaina ra mzu ka ka thai be nai katanang be gazing ze pam ra hang zigene pabamra me ten rui ra phemak pedu state of emergency ze kudele ka chewleng Slovakia degu body pe Prime Minister Robert Fico du danai ke pe ke zikrming e sumaiting no hige cabinet meeting Central Hall Henloba ge pogo body pe meram nai de dam sam loi luze pe hige gimine lom nyore pa bungpui ke kapkai bedele Anui hai mnane chigara ilai krabiting ke Communist Party gu member to gabe pe nai lo madai Slovakia degu Prime Minister body pe to gabe pe ne jikuma bai ke Prime Minister pungchurai ze Slovakia degu haram ke de me to racham gaibe foreign policy ze Russia de du polia ze Ukraine de Russia de ge pigu ka duloze rangbe ze gene ke de re di manai param pe de naramene Robert Fico du ki kan ruizabam pe delei Pigai zang kingani mele ne du to delei azina lungta pen me na mai gumara some news tuna times agene lwa gai delei